Kawsay uyaripi rimarishpa kanajunqapa alichamushka kapimashi. Mash Carmelita, buenas tardes. Tokuya Cañucanche Radio Iloman Antata Uyaconatapas, buenas tardes, Nishpamiña Chiamopanchi, Nachucaconapa, Huasiconapi Mingachispa, Nya Kai Pachapi Categrinchi. Nya Rimagrinchi, Nya Conanga Nya Catipica, Nya Coteñucanchi, Hambi Yura Conamanda, Nacho. Cainanicona Nya Rimarcanchi, y más Namenucanchi, Hambi Yura Conatatarpuna, y más Namenucanchi, Guano Conatachorana. Y chaymanta llantinta remarcanchinachu ashagota. Entonces con gañacote de chigrinchik kay ñukanchik planta medicinal kay yuraguakunataga imapallata ñukanchika ña hambiringapa ña rurashu. Sumapacha mashi warishi nami riksishpa katina kanchinacho. Ariwa kimbika hambi yuragukunataka otavalopi mercado mayukshinchi yuragukunatanahun randenchi ima pishkaymi hambi nirka yashpalla nacho. Shinapas kachun ya asha kaypika riksishpa katinahunchi imashina tarpunakunamanda shinallata imashinata ñafukuchinchi imashinata kunanga kaytaka hambipa riksina kanchi. Sumak pacha mashigu shinaka riksichishpa katipash. Yeah. Solo pagi chinacho, kainana nya remarcanchinacho nya tinturata imasna shinananta pues remarcanchinacho, caño canche alcohol etílico o puro alcohol traguan shinananta pues remarcanchinacho. Kunangaña remashon imasna taño canchica kai hambi yura konata hapina canchi. Ima punchapi ta hapina canchi ima horas ta hapina canchi. Entonces ñukanchika ña rikushkanchi nachu yurakunataka na hapina yachukan paykunaka yuyan paykunaka ña kutin nanachimbash nachu iwakinpika ñukanchika na yachashpami hapinchik ya ima horaspipas pero paykunaka wakinpika ña puñunakun wakinpika rikcharin ima horasta rikcharin chayta rikuna kanchik ka ñukanchik yurawakunaka especialmente ka ni a las 7, las 6 también ya paikona caña rikcharin. Totamanda. Ari totamanda. Entonces chaypimi hapina canchi paitaka. Pero ya paita hapingapaka permiso ta mañana canchi. Conectarina canchi. Na conectarishpaka yaki mami yaikusho. Entonces paitaka ñukachita nacho ñukanchita nacho makita fitishpa apanasha chashtami yuyan si yurawakonaka. Entonces chaypika ñukantika permiso tamañashpa mi hapina kanchi. Entonces imapata hapijunik paywan parlashpa. Si nada paywan parlashpaka yakimami rishu. ¿Nacho? Entonces las de 6 a 7 me paitaka hapina kanchi. Kay hambi yurakunataka. Y chaymanta kañakoten rikuna kanchik kañukanchik killa mamata. Luna mamata rikuna kanchi. Tarpungapapash luna mamata rikunchi nacho. Y cosichangapapash sinallata luna mamapik o quilla mama ninchi chaypik rikuna kanchi. Ñukanchika kay plantas medicinales taka ña cosichangapaka rikuna kanchi kay ñukanchi sabia ninchi chay ñukanchi planta pa maninchi yawar ninchi chay yawar junda kakpimi allipachakan. Entonces ima hora hasta chaytaka charinchik luna jundapi. Purata. Are luna jundapi. Chaypimi kay planta kukunata cosichanata charina kanchi. Pero ñukanchi luna imaninchi luna chaylla kallarejo yuyu luna kakpika entonces chaypika kay ñukanchi yawar ninchi chay planta pa yawarka illaka chakishka entonces chaypi cosechashpaka no hay arillaki no hay principios activos ninchi chay ama chaymi wakinpika ninchi hala ñuka ufierkani nin manzanillagota wisagota nanajurkani pero ñukataga nimata nashinarka chuni. Entonces chaytaka rikuna kanchik ima horas ta hapina honchi ima luna pita hapina honchi parlana honchi chupaywan y chaymandaka imashnata shinana honchita pues rikuna kanchik. Entonces plantaga kunaka gramospi ninchik nachu 5 gramos de 3 gramos nachu wawakunapa pero rukukunapaka 5 a 10 gramos ya kan. Entonces chayta rikuna kanchik imashnata shinana honchi imashnata hapina honchi y imashnata cuidana honchi.
Entonces chay conexión da charishpaka sumak pachakan. Pero chay conexión kunata nacharishpaka ñukanchika aunque planta ali pachakama jambingaba pero de propiedad terapéutico ninchik na jambingachu. Suma pacha masigukkuna riki yachana kanchik nachu imashinata hapinchari chaytaka aykimi shina ninchik nachu ñukatachu imachari kay yurakuka hambiwarkallami ninchik kutin paytaka na hambirkachu imachari kan na paytaka alichirkachu ninchik nachu ari na yachanchika ima pachapita hapishka kanchik shinaka kutinchik hapishpa alichishpa charinallachu kapanchik chay horas hapishkaka chakishka kashpapish alichukanga. Ari, importante ka ñani hurkani wakimika nachu na reximanda wakimika abono químico kunata churashpa pues más estaban veneno ta churanahunchi. Entonces chay kunata pues rekuna kanchi. ña kainani kuna ña nihurkani solamente abono orgánico ninchi chayta pues ali descomposición ta sinashpa sino que yagoten planta ta waglichinga o supachinga nacho fresco na churahupika. Entonces chayka descomposición de sinashpa que plantan de descomponer rispa ringa. Entonces chayka importante mikan ñukanchika horario ta ricosho planta ta ricosho ñacho ña cosichanalla o mana. Pero cosechaga paga siempre luna ta ricuna kanchi. Chaymi saron punchakunapi taytakunaqa exacto lunawan tarpunkarka lunawan paykuna cosechankarka shinami paykunaqa rurankarka. Entonces kaypika ña cosechashpaka chay yurakunataka wakaychitaka ushanchikmi. Nachu chaypi ña luna ña luna junta kakpika entonces kay sabia ninchi chay yura yawarka ashka kan. Entonces chayka ña conservan. Entonces pero chaypi wakaychinkapaka ña pasaron punchapi ña parlakurkani imashna chakichina. Entonces chaytapas yachana kanchi imashna chakichina. Primero ka mayllana kanchi, ali mayllana kanchik, chaymantaka desinfectación da sinana kanchik y chaymantaka sombragopik chaypaytaka ña chakichina kanchik. Pero intipi ña kotin chakichikpika chayka ña kotin ña inti ña waglichin ña chay principios activos chay hambigutaka. Entonces bolachin intipi, entonces chayka imata nima natianchu. Chushaka sakirin. Entonces chay importantísimo kayura vacunataka siempre maninchik sombrapik chakichinakan. Kutin desinfectaytaka imawanta desinfectapanchik. Desinfectaytaka shuk manera fácil kakanmi yakuta tembochishpa nacho chaypi haykata satina fangagota ali mayllashpa por ejemplo manzanillata nacho wakinpika llukchinchik sapindi. Entonces chaytaka ali mayllashpa yakota desinfectanga yakota yako tembopi haykata ña satina y llukchinash. Entonces chay shuk desinfección. Chaymantaka shuk desinfección yakoten charishpaka wakinkuna riqsin nacho kay yako dióxido de cloro nishka chaywan desinfectayta ushanchik. Alipacha masigukuna shina desinfectashpa chakichinakan. Ari chakichinakan sombrapi y warkushpa. Imashpata warkunakanchik ama pay ñakoten ismucho. Ñakoten na por ejemplo montonashka sakipika payka ñakoten ismushpa rinka. Entonces importantísimo ama ismuchunga warkuna o sinoka shuk malla gopi nacho shuk mallata randishpa chaypi ñakotin ashagota pikashpa chakichina pero ralo ugullata churashpa sinoka ñakotin payka ñakotin rinmi ña imaninchik ña hambigu rin ari na hambi sino payka ñakotin ismushpa rin ari ari mashikuna shinaka ña yachashpa kanajunchik nachu imashinata hapina kanchik ima pachapita hapina kanchik imashnata mayllana kanchik o chakichina kanchik ña hambita charishpa kanajunkapak nachu wakinpika tuta nayashkakunapi nanaykuna ima hapin maypita hambitapish hatujunka chay pachakunapika ari wakinpika michawa llukshinchik maskanka papanbakupi tiarkami kay willapi tiarkami hasta apamushallami nishpaka rinchik yanachu mashikuna hapinchik shinaka ña kaykunataka ña rurayta ushanchik kutin chayta rurashpa kajushpa imashina nipanchik chay nachu
kay proceso taka pakta chingachu chay farmacia naturista kunapika shinachu charinga nachu yankata mercado pi randishpa chakichishpalla charinga imashinata kanga wakinpika randingapak ya kawpi hatudur mamakunaka ushashkakupi hapishpa apamunajunga nachu. Ari chaymi importantísimo rikuna kanchi chaymi kaynanikuna nijurkanchi ñukanchi wasikunapi kay huertos medicinales charina kanchi cada familia. Entonces ñukanchi primero auxiliuta shinaringapak. Entonces chayka napakta chingancho mercado kunata hatungapak. Pero ñukanchi apashpa, por ejemplo, desinfección taka shinaita ushanchi. Pero lunataka no sé, wakinkuna yachashpaka shinangami. Wakinkuna ganachu ña tercera edad ni ruko taytakuna mamakuna hatun chay yurakunata. Entonces paykunaka yachangami. Pero wakinkunaka na yachayta ushangachu. Pero importante imashnata cosechana chay fangakunata. Chaymanta kanachu ñukanchika ña kaynani nijurkanchi kay yurakunata chakichishpaka tinturata shinana kanchi. Entonces ñukanchi botiquinpi ña charingapa. Chay tinturaka yana waglinga. Entonces wakinpi nachu un ejemplo. Mentata ministini. Mentata ministipika chay ratoka fanga o yura natiashpaka. Pero ñuka ña fukuchisha mentata fukuchishpaka ñakoten chakichisha chaymanta ñakoten ña 35 gramos de churasha alcohol etílico nishkape kay trago purupi chaytaka 15 días ñakoten maceración sakirin chaymanta shushurin chaymanta shuk frasco yanagopi churarin chayka 5 años ta aguantan tinturaka. Chaychu tinturaka. Ari chaymi tinturaka. Entonces chay tintura taka ñakoten ña tintura madre ninchi. Chayka tukuy información chay plantagumanta llukchin kay alcohol trago nishkaka. Entonces trago etílico ninchi na metílico. Metílico ka ñakoten veneno kan. Entonces ama confundinachu kan. Ñakoten chaymanta ñakoten shuk alcohol ninchi. Puro nishu intamanda nachu. Exacto. Ari chay puro ninchi nachu. Chaywan chinaita ushankichi. Entonces chaypika nachu wakinpika nachu yapata natamyakpika ña yurawakunapas ña chingarin. Entonces siempre ña yura tiakpi ña kaytaka shinana kanchi. Entonces ashtawan barato kan y más concentrado kan hambika kay tinturapika. Entonces 5 años está ña charisho, por un ejemplo, ña tintura de menta ta charipi. Su gripe happy hokpi chunga gota gota churashun su vaso gopi konopi ufiasho. Si de repente nacho ñukanchik imane shimipi nacho fuego yukshin nacho chay herpes labial ninchi ñukanchik. Entonces chaypipas chay mintauka ña sirvin, mintauka virus konata kalpachin, virus de herpes chay konata kalpachin. Entonces importante kay mentataka importantísimo charinaka. Entonces mentaka por ejemplo wixata nanan nacho yapata mikorin nacho chaypipas ñakote digestivo ta shinanchik. Entonces tintura ta hapishpaka ña ufiashun y ña digestivo ta shinashun. Chayman umananayta kakpipas shinallata. Si lanza ñahukpika ima mintallata. Entonces importantísimo ñukanchi wasikunapi yachajuna y mashna rurana kay tinturakunata. Entonces ñuka nijushkanchi ña sarun punchakunapi ashtawan ñukanchi hambikunata charishu ñukanchi botiquinpi ña rishu ña wakaychishpa ña kay ñukanchi yurakunata. Chay tinturata shinangapa nishpash ña apamusha shuk litro puruta. Ari. Chay litro puruta apamushpaka imapita churana kani y ima tantutata ña mentataka churash. Mentataka litro pa shinangapaka ari 350 gramos ta hapina kanchi. Chayka imapita tupita. Chayka imapita midishun. Chayka medita ushachi balanzakuna tiyan de gramos. Pero nacharishpaka cuchara tacharinchi nacho mikunata almozata mikunana hatun cuchara. Chaypi hundata pikashun nacho pikashun cebolleta tashna. Entonces chay hundaguka 5 gramos tacharin. Entonces chaypi yupashun. Entonces litro tashinangapaka 350 gramos de planta canacan. Pero naya patamunashpaka, por ejemplo, 35 gramos gotacaña coten, 100 gramos de alcohol puro pichuracho. Chaytaka solamente 15 días ta churacho. Chaymana gaña coten shushushu, shuk papel imanenchi papel filtro tian. Entonces chaypi shushushu.
Chaymanta kañakutin shuk frasco ámbar nacho vidrio frasco ámbar chaypi wakaychishun ali tapashpa chayka 5 años ta aguanta chay tinturaka Shinaka shuk litropi 350 gramos tachuranta munashpaka 70 cucharata charina are kancha. balanzata na charishpaka entonces ña cojone nacho cucharaguka 5 Kutin gramos yangata churashpaka nacho hampi kangalla nishunlla shuk maki jundaguta hiwataka pilashpa más o menos son maki jundaguka kangami más o menos unos 60 70 gramos taña nishu are entonces chaypi caña calculando canche 200 ml o cc nenchi 200 cc de alcohol puro tachurana canche exacto canacan nacho entonces ya pa exagerado pues entonces planta cona pues su principio activo kuta charishpa caña coten checa tóxico ta con entonces importantísimo planta ashka a veces que na ale manejashpaka intoxicación da coita ushan entonces porque planta con ashka principio activo kunata más o menos 5 o 10 principios activos kunata charen entonces importantísimo manejar cheque mata capa principios activos principio canenche por ejemplo su planta está charen aspirina ta su planta ya está charen ibuprofeno ta su planta ya está charen ampicilina ta china ne chay interin entonces china ka entonces chay pica ñacoten combinación da china wakin ona entonces chay picar ya pata ñacoten por ejemplo menta ya virus tawan chingapa nacho chay ñacoten antivérico ñacoten chay manda churashun shugo ñacoten jengibre paipa ñacoten virus tawan ching entonces checa duplicarín checa entonces chay me importante máximo su combinación de 15 planta camaya mechina na cancha naya patak entonces importante wakin ona 12 o 20 ninchina checa na ali chuka hasta plantata mandanga yano chunespa chikaña chay tukuitanda na huskami alining kuti wakin una nachunen sisata pistanda chinanen hasta patsagyale iskay patsen pistarishpa kachurana chay alining chayka kuti shinaña chay principios activos nihupanki chaykunata charishpaka intoxicación ma taytama ushanga nacho are chayme importantísimo rikuna kanchi nachu taytakuna saron punchakunapi ali pacha manejashka plantakunata pero paykunaka ña rikushpa entonces plantas importantísimos sagrado kan wakin unakari hasta yapa concentrado marica por ejemplo su ruda manda rimashu ruda manda are ruda o si nos rimashun wantok manda wow che un wañuringa are entonces chay conanta importantísimo rexina kanchi wakin una claro ningami a la 24 25 ñuka rikushkani 25 planta tan combinashka pero ñukanchi ña estudio naturopatía medicina andina chikuna rikushpaka nashina chuka entonces ñukanchi pa rikuna kanchi o medicina tradicional manda china piga chino kuna alima manejan chay planta kunata entonces chay rikushpaka rikunchi solamente gramos pi manejan entonces ya pata chorak pica entonces najan bien o a la vez que ancha yachin nacho entonces chay me importantísimo que yura kunata ale manejan a canchi ya shinak shuk cuchara 5 gramos más o menos shinapi y upana canchi nacho ari chekanya 350 manda ni chaupita churangapaka 175 medio litro 175 pica ni 35 cucharata chachureta usharin nacho China entonces importante kutin kay kimsa kamanga chapita usharin y maihan da chapita usharin y maihan wanda ni mamanda na chapurina chaypika rikuna kanchi nacho chapungapaka planta fresca nacho neutro y shuka ñakotin ashakuno chay chapuna chayya are pero chay manda ña rikushpaka ñakotin ña principio activo kunata rikuna kanchi nacho por ejemplo si doble kashpa shugo propiedad antibiótico nenchi chay chayta doble kashpa gaña duplicajone entonces puede intoxicar entonces chay importantísimo nacho que planta kunata manejan chapita ushanicho nispalla kay hierba morawan manzanillawa hierba morawan manzanillawan pero parte externa paga ushangimi mailla chingapaka ya are
pero depende imapata shinagrijunki. Depende. Entonces, si golpita charishpaka, shinaita ushanki. Pero chayka importantísimo, chaypika ñakoten cabina kange, por ejemplo, shukta urmashpa, ña golpita charishpaka, chaypika especialmente irma mora y llantén alipacha rin. Chapushpa. Chapushpa. Y mashpa. Llantenga antiinflamatorio, cicatrizante y antibiótico tachari. Y en cambio, hierba mora, pues shinayata. Entonces, más. Maijanda fresco y maijanda con un capanchico. Chaypica ishkande casi fresco. Llantén y hierba mora. Ishkande. Entonces, imata. Neacote urmashpa ganacho, pongik nacho. Pongika imata ka. Yapakuno. Entonces, chaypica imata churanakanchi. Frescota, chirita. Entonces, chay shina funcionarin. Planta conac. Pungi pinis payata rimana hushpa nacho. Ari kay ñukanchika usay uyaripika. Mana imapas ña shina kayta rurenen yachajunchi rimanchi nacho. Shinaka koten shumashigo nijurka nacho. Chakita kibishka, tigrachishka mukuta. Chaymantaka ushashka chakika kashna kashkanen pungishka. Chayka kutin tsinita makijunda tapamashpa tsiniwan ninanda waktakpika yanga. Asha ñapas yanga imapas chay inflashka ninchipa bombapi utjupishna yangata mi bajarishpa ñapas pungika rirka ninga. Chayka imamandata shina. Tsinika importantísimo mi kan. Por ejemplo, ñuka, chay joven wambra kunama llamo ñuka consultorioma. Ari nin imani doctor nin imata nin nacho yachangi kay chupumbaka imata alikan nin. Ari chupaytokushka. Entonces chaypika nacho yapata nacho morado ima pukata yapata. Entonces kagani tsinita churayni nin. Tsinita churan picaña media hora pica chica y ya. Entonces, pero chay ñoka rikushkanika experiencia pica wagratzini. Wagratzini alipachar kuk chayka kan. Entonces, chaypi maypi nacho chay chupunda shinashka chaypi tzini pica chayka media hora pica y ya. Claro, picaingan, pero ña wambra mashigukuna, kuisa mashigukuna uyanakushpaka yachankichinachu ari yashinaka suma hampikuna kan. Chaymanta mikarianga nachu puntakunapi nachu. Puntakunaka warmita makashpa charinkarian nachu. Nali kawsay kashka kan. Shinaka ñabikuna hasta verde ka tzini fangaguta llutankarianga. Chayka chay fangaguta llutagushpacha alikanaga tzinipi kana chaynacha hasta alikanmakarta. Ñuka rikushka experiencia pika rikushkanimi kay tzinikpi. Tzinikpi, entonces imata shina contracciones vasoconata shina. Entonces contracciones yawar nacho chaypi kuchurishka tak payka ñakotin shina estimulashpaka ña chay yawartaka ña rigashpa shita. Chaymi ñukanchika kay tsinita fangata yanushpa churajuna randika hasta tsinishpa yali. Tsinishpa. Ari alipacha tsinika. Entonces chaymi rikushkanchi nacho wakinpi nacho pungishka nacho morado kunashami tsinita churanchi. Tsinirinchi y ña chayka ña bajancha. Entonces kay tsinika diurético ninchi chay líquido kuna acumularishpami pungin. Entonces chaytami purichin sistema linfático ninchi ñukanchik. Entonces chaykunata purichin. Entonces chayka ña chay ña tsinika ña vasodilatador ninchi. Entonces chayta dilatashpaka ña desinflamación da sina. Suma pacha mashigukuna riksishpa katinajunchinachu ña llaktapi ñukanchik kawsaypi imatami mutsurinchik ullakiapanchik shinaka imatata shinay ushanchik kutin kay tsinigukunataka imashina nishun tsiningapaka chakishkaka mana alichukanga yuyani chay hapishpa alikan pero shinapish na pura kagpika kutin payka shinallata chukanga o ima horapish ña tsini kashagu kaymantaka alichukanga tsinitaka hapichinchillami ima horaspash por ejemplo tsiningapa nacho si de repente shuk emergencia shamun nacho
chaki ponguishka, morado, chaykunapika de ley tzinita hapinchik. Entonces, pero chakishka kañakote ashago chinganmi chay imane pikanaka. Chinganmi. Pero importantísimo charina kanchik kay tzinitaka infección de vías urinarias alipachami kan. Tzini. Ari tzini. Chaytaka imata ruranaka, imashnata ruranaka. Chaypika ñukanchika kachanchik 5 a 10 gramos ta kachanchik tzinitaka yaku litropi timbujupi churashpa ufiachun shuk taza tutamanda chawpi ponchaychik. A ver, chaskipashun ya shuk kayachita charishpa kanajunchi. Mashigo alichishi maymandata kayajupangi. Buenas tardes, disculpa tía. Kay tío pa oficina kamaipita kapanga dirección da Kareni Petia. Ari tío, maymanta kayajupangi. Kay agatomanda kayajone ñukanchika wañuna hospa. Ya, tío, gushinaka kunanda nya bijaini pashunachu maypita tupari ushapanchi o maypita oficina kapan nispata pujupa. Yupaychani kayachishkamanta mashigo ñukanchik programata uyakushkamanta ñukanchik kanchimi kay Centro Médico Hambiwasti kay Ciudad de Otavalopi mi kanchik kay calle Guayaquil y Colón 619 imanchik willi kunaman kayeta ushankichik nacho kay 921-712 chaypi shamuychilla ima tapuyukuna tiyakpipash shamuychilla wawkikuna 921-712 ninacho ariña kaypika rimachi antaguma kayanalla kapangichi nacho teléfono ni panchi shinaka kay hambi wasika sakirinmi kay socavón de Monserrate ni panchi nacho ari chay gumanara kushpallata ali laduman Copacabana marrixna asha subidalla ñanguta katishpa rishpa chay hawa gupillami hambi wasika nacho rieles mañachimba por ahuipi ari chay machayanallami kapangichi mashigukuna shinaka ña riksichishpa katipachi shinaka katipashun mashi katipashun kay tzinimanda paslanamanchi nacho tzinika ña infección de vías urinarias papashkan kutinja chay datos kunata kupashun ñukanchik kay infección vías urinarias nacho imashnata síntomas ninchik kay infección de vías urinarias ka ashkata alikashkapi nacho mal de orina ninchik ñukanchik riksinchik pero chayka shuk bacteria ñukanchik vías urinarias ñukanchik vejigapi ninchik chay bolsagopi maypi ñukanchik yaku ishpagu juntan chaypi infección dakon entonces chaypika ñukanchika kay tzinitaka hapipashun shuk cuchara juntata pikapashun kay tzinitaka cuchilluwan cebollagotashna chaymanta hapipashun shuk cuchara juntagota yakuta timbuchishun chaymantaka churashun solamente 15 minutugullata churashun timbuchu chaymantaka alita tapashun chaymantaka 45 minutos ninchik chaytaka riposota shinanakanchik imashpata mangata tapashun chay vaporra ama richun hawaman nacho vapor rishpaka ña hambe rishka solamente yakulla sakiringa entonces chaymi ñukanchika tapashpa ña sakishun chaymantaka ufiashun tukuy puncha siyapakapika cada rato ufianakanchik pero nayapakapika shuk vaso cada 6 horas ufianakanchik entonces importantísimo kay tzinika kay infección vías urinarias pa chaymantaka prostatapa tapash desinflaman kay tzinika rikushun nacho wakinbika rikuytamina ale rikunchi solamente ñukanchik taytakuna nacho yachak taytakuna hampi taytakuna fitoterapista taytakunaka solamente rikunkan kashka imashnata yurago kan y imashnata muyugo kan entonces muyugo imashnata kan forma de próstata mari fangago tzinipa muyugo tzinipa muyugo kan entonces chaytami paykunaka homeopatía ninchi ñukanchik medicina tradicional china pika rikunchik lo similar cura lo similar marinijo entonces chaytami ñukanchik taytakunaqa alipacha rikunkashka entonces rikunkashka por ejemplo imaninchik ñukanchik ñavipa nacho ñavi lulumba entonces rikunkashka imata shina ñavi lulushna riku entonces chaytami ña hapishpa paykuna entonces chaypaka zanahoriata vitamina A ninchi
Pero naña bilulung sa kasanahoria. Pero China ñacote ña anatomía ta recupika parecido mikan. Chay Parecido. chawpita pikaspa chay Ari. pasti. Ay. Entonces, chaymi importantísimo kanakashka. Entonces, observación en chiñukanchika, a veces kana observanchi, yurakunata observana kanchi. Chay mandaka kay cínica, cálculos biliares ninchi, kay ñukanchi rikunchi, kay cínica, que ñukanchi romikuna nacho ñukan riñunkunapi tiakpi chaytapa shukchin. Sina llata upiana kanchi ña nijurkani que ña ratogopi nacho litro yakugopi churasho 5 gramos de cinigota chay manda upiapashun cada si es posible que cada media hora litro yakota ka tukuy puncha upiana kanchi nacho chay manda kañakote ñukanchi warmi konapapash kay ñukanchi ciclo menstrual nacho doloroso yapata nacho yawar oriajomopi imata kachanchi cinita. Entonces, imata shinan, contracción da shinan. Entonces, vaso con la pascarishka cerran. Y chay mandaka hierro tacharín. Hierro cañacoten recompensancha y aguarta chingashkata. Chay importantísimo que cínica. Rimana huspallata que pique menstruación wan. Tukuy kisha ni nandana nachispa yakiapan nacho aquí masigo con. Chayka imamanda tashinan ikay pakatsini yata cholikapan. Ari si yapa charin nacho ciclo menstruales dolorosos ninchi chaypika tsinillata pero chaypika añadina kanchi asha rudaguta 5 gramos de rudaguta nanaita ancho chin kay rudaka tsiniwa entonces tsini ñakoten yawartaga yawar yapata oriajomopika contracción da shinan chay mandaga hierro tamira chin ñacote ña chaypika ninchi ñukanchika tonificana sinchiya china junchi rodaban ñacoten nanaita desinflamana junchi shina Chayka litro yakupika shu cuchara pikashka rudaguta y shu cucharata tsiniguta chureta ushani. Are nada más Chayka timbu hupi churani kilpani are chaymanta kaña ña so 45 minutos hasta aquí na kanchi chiriachu kilpashkata. are chay manda ñacoten shu botellagopi churashun chayta kaña aparishka purina kanchi Chaytaka nana hupi pesh nachu ufianalla kanga chay ari chay ufiana yakita charishpaka. ari ufianalla ña chaytaka Chayka nana chihushpa pachasha na ufiana. Nana chihushpa na ufiaita ushangi rodata pero tsinitaka ufiaita ushangi entonces propiedades principios activos na riñunkunata fichan nacho diurético nenchi nacho wakemi nacho pongishka chakikuna pongen chaytapa ñakote líquido kunata yukchin payka kay tsinika Ya, sumapacha masigukuna shinami ña riksishpa yachashpa kana hupanchi nacho hasta wankarin kay hambikuna manda rimashpa katinchi riksishpa katinchi shina ña pachakuna ña uchillayashpa katin nacho shinapash riksishpa katipanchi ashawutapash masigukuna katipashun masi Patricia. ña kaypi ña kay tsinika bronquitispa pashme alikan Bronquitis taka imashata yachana kana. Bronquitis taka imashata yachanchi ujo nacho ujo nayalin ujushpalla yalin por ejemplo chirikunapi o menos pensado kan chay ujushpa entonces chaypi ñako shinallata kay tsinillayata ñakote bronquios kunata fichan entonces formas yura ka nacho chay fangagoka formas de pulmón ka entonces importantísimo rikunakan entonces Shina ka kaypima ñuka kashu medicamento empírico tama shinaspa kawsashkani y chayma yuyajuni chay karianga yashpa no sé chayta shinanalla chukan o wakinpika ñakutin ashata acumularitashna sentishpa sakirkani nacho ñuka kay imaurami rumadis unguy hapin chayka hasta ña singa kanachu shutita yakallarin ñana control tiyan chayka ñuka como wasipi charini granadillasta chayka mukuya pata ña kalpashpa ñana sakipika granadillastaka ñuka chusku pichayman hapishpa chupancha kariani yanga chaylla ña rumadisqa sakirincha ña chakincha karkaka chayka
Similar kaymanta chushina kambiranga o imashi karka. Similar y chaymanaka ashka concentración de vitamina C charin. Granadillas. Are. Ah. Entonces, por déficit de vitamina C, mare, ñukanchi sistema inmunológico, ñukanchi soldado kuna bajarín. Entonces, bajarín pita defendigare. Entonces, chay pica cada rato nacho gripe kunawan, ojo kunawan, causaita causan. Kuna nacho kay ñukanchi vacuna kuna churashka COVID vacuna kuna picare ashka yaki mare rikunchi. Entonces, chayka importantísimo ñukanchi wasikunapi ofiana kanchi ashka vitamina C. Entonces, granadilla ka ashka vitamina C tachari. Chay entonces ni a vitamina C taufiapica ni a sistema inmunológico defensa con ni senchiyan y suficiente. Ah, ya. Areño capapi granadillas pokuntas da hunda y mampayani nacho. Eso, sí, vitamina Z charispaca ofiana canchi hasta 5 gramos diarios. Y más pata ofiana canchi, caño canchi vitamina C ashka balishka ka ñukanchi cuerpo ka na producinchu. Entonces chay mis churana canchi parte externa manda churana canchi ofiashpa. Entonces vitamina C ka naya pata ka ñukanchi cuerpo pika aguantanchu. Haikata me su paikonapa función da shinashpaka ña tokurin. Entonces chayme importantísimo ofiana vitamina C cada puncha de 2 a 5 gramos ofiana canchi. Entonces pita kai vitamina C nishkata ashkata charin ñani jorgan granadilla charin babaco guayaba charin limón charin naranja chaykuna charin pero más especial kai babaco me ashka vitamina charin vitamina Z. Entonces más charin kai babaco charin mi 450 miligramos de vitamina Z me charin kai 100 gramos gopi. Entonces ñukanchika na rexemandami ñukanchika mikuna hushkanchik kai na mikuna hushkanchik kai babakutak. Entonces babakuka ashka balishka 450 miligramos ashchama 100 gramos. Ya ta ofiak pika mashna gramos chari 1000 kanga. Entonces chaypi yupay mashna vitamina C charin. Entonces importantísimo kai vitamina C ofiana kanchi. Vitamina C ofiakpika ñañukanchi sistema inmunológico nishka chayka subirishpaka ña unguikunaka ñana tianchu. Ñukanchi aychapi ña vitamina C ña yaykushpaka imata shinan. Primero ka alcalinización da shinan. Ñukanchi yawarta nacho ácido kakpika yawar ácido kakpika kay ñukanchi vitamina C alcalino ta shinan. Alcalino tashinapika ña unguikunaka yana yaykunchu ni virus ni bacterias ni cáncer. Entonces importantísimo kay ñukanchi vitamina Z mikuna ufiana kanchi kay ñukanchi historia pininchi rikunchik kay Cristóbal Colón shamuhushpa navegación nacho ninchi kay navis nacho conquistanga shamuhushpa paikuna soldado kunaka wañushka ninmar escorbutuan. Entonces chaypika escorbuto taka imashata hambishka limunda ufiashpa naranjata ufiashpa. Entonces chaypika desconocido makarka chay watakunapika kay vitamina kay escorbutoka como cáncer maricana karka. Chaypika nacho sikima hurunnikta uyashka nik escorbutonishka. Ari, entonces chayka desconocido karka. Entonces chaypimi paikunaka ña rikushka limunda unaranjata ufiashpaka ña paikunaka ña juicio tarishka. Entonces más pisham hushpaka. Entonces chaymi escorbuto karka. Famado karka nacho saron kunapik. Kunanga imata ñakoten famado kan cáncer. Entonces forma de escorbuto kan cáncer pues. Entonces imawanda ñakoten jamberita ushanchi o prevención da shinaita ushanchi. Jugo de babaco, limón, naranja. Entonces chaykunata ufiashpaka ñakoten ñukanchi yawarpi ña alcalinización da shinashu. Alcalinización shinashpika ña virus, bacteria kuna, cáncer kuna ñana yaykunchu.
entonces chayka ali kawsashu pero si ñukanchik ña kutin ña hapina junchik kay imaninchik kay ñukanchik viruskuna na hapichunga mikuna kanchik chaykunata chaymanta ña kutin kay alcalinización de shinashpaka ña ñukanchik aychaka alipachaka formación de colágenota shinan chayka ña kutin artritis kunatapash ayudan ama yapa nanaykuna tiachu entonces importantísimo kay vitamina C kanmi entonces siempre mikuna kanchik limonkunata naranjakunata mikuna kanchik babakuta licuashpa ufiana kanchik wakinpika kay vitamina C kunata na ufiashpami ña ungushka kanchik entonces importantísimo nacho y paychani mashi Patricio arishinami riqsishpakanakurkanchik ashaguta en resumen ashaguta yanapashpa puchukashpa likapanchima nacho shuk mashiguka ñavipi mirka tiyarimanta matapujushka imata likapanganishpa shuka tapujushkamakan y kay tzini yakuta upyananinakurkanchik chayka mashna punllakamanta upyanakapanchik nishpa chay ishkaywan puchukashpa ña puchunkapan nacho kay ñukanchik mirka ninchik milasma nishkami ñukanchik shutirinchik kay manchagota ñukanchik ñavigupi y chaypipa rikuna kanchik si kay ñavi kaygupi kashpaka hígado kan pero ñukanchik kay singapi kakpika riñon kan kaypi kakpi ñaka labiopi kakpika riñon kan nacho manchakunatapas rikuna kanchik nacho yangata entonces rikuna kanchik maypi pero kaypi kakpika hígado singapi kakpika riñon kaypi kakpika riñon kaypa riñon entonces manchakuna chaytami indican pero kaypi kashpaka imata waglirishkaka hígado afectarishkaka entonces chaypika imata shinana kanchik primero hígadota fichashun imawanta fichashun kay ñukanchik imaninchik charinchik manzanaka ácido málicota charin entonces chayka ñakutin hígadota fichashpa rin golpita fichashpa rin entonces manzanata licuashun chusku manzanagota y chayta ufiapashun cada tutamanta 9 días kama novenario tashinana kanchik y chaymantaka ama mikushun kuchaychakuna wagraychakuna virakuna Coca-Cola kuna azúcarkuna harina de trigo kuna chaykunata ama mikupashun fichajushpa ñakutin chaykunata mikupika ñakutin shinallata ñukanchik hígado ñukanchik fábrica waglirin entonces chay importantísimo ama mikushun chaykunata sakina kanchik chaytami shinapashun chaymanta ñakutin shuk tapuyka karka Ari kaypika nijurka chay ña imashnami tzini yakugutaka mashna punllata ufianakapanchik tzini yakugutaka ufianakapanchik novenariota pero chaymantaka samana kanchik 15 punchata si síntoma katekpi nacho si infección urina esa charishpaka si katekpi ñakutin shuk novenariota shinananchik desaparecenga kama ari chaymantaka pero si na desaparecikpika ñakutin ña medicota maskashu imashpata shinajo a veces kanman virus o bacteria o a veces hongoskunapash kanakan ya kaypika nipanma alergia paka imata alikapanmi wawa chusku wata wawagu alergiata charin ninacho ya chaypika tzini yakugutapash antialérgico mi kan chaymantaka pay pero wawapaka solamente 3 gramos ya tashinana kanchik litro yakupi chawpi cuchara sare solamente chaymantaka si yapa kakpika chayka shuk homeoterapia nishkami tiyan imata shinanchik auto vacunata paypa yawarllata llukchinchik brazogumanta llukchishpa ñakutin changakupi churarin entonces chayka anticuerpota crianchik ña chayka anchurin alergiaca entonces chaymi ña kaykaman kishkanchik yarin entonces kunanka ña rimashkanchik kay tzinigumanta
tzinikumanta plantakunata imashna ñukanchik rikunakanchik imashna ñukanchik cuidanakanchik chaymanta ña rikushkanchik tapuykunata tiyakpipash ña tapuchishkanchik tikrachishkanchik nachu yupaychanchik kay kamanlla kashkanchik yarin Carmelita y ña kutin kay shuk miércolesta kumbashpa katishpa alikapa ñukanchik uyaykuna Yupaychani mashipachi